inu ekonomi belai ye em langam ni alor nulung buat hari ni kebalang borol ka dokumen ko pro e belai bayar rawi beleduk ke imi nya kebalang jong i baris mar belai i bayoy hai jing ya ki jong i bedap ta jik e buat jik sistem rakten belai rawi beleduk boye wan sup hari ni kebalang buruk he lagu benta uni mod Jubilee ya hari ni kepor kos dangi bawai HY lebih di ruai arspa arole ada gini jing ruai ya pelam lekten mulai kerja kanten dente wa yo no mod Jubilee Anjay kamu selblay syakran syakel engkau percaya banroy hagamana mensinto Dia belai kan rat irap ame ngi atrai kan rat irap ame ngi atrai kan rat hene kulit mat atrai kan rat bala duk ngi sedang ye kene sam sikum buat haduk ngi lak ban pendek untuk kita wong lem rengkat ubor men sim jong ne pedeng sini baro atrai kan rat ya kum ta atrai kan rat ni kebor bun ki ke em lak ban yang mat budon kum ne sien tam kenam budon ni asana dan buai nu ngot sak jingkemo bedap house nem pure kedekten khoi jonglai bio chem dia kitab Leviticus arposan gelunang dapat na bukende do ubacipau pure enda kumta men pha put ya keturoi ke Jubilee hau benai ubahnyeu buat hakasni becipau jong tau benai hakasni becipau jong tau benai hakasni kajimpen Yesuk dokut ya keturoi langbai ya kari barok kawe bat topon kentang kuj ya kasnem kebasan kau bat topon benai ya ka jimpen lai loi ha kari ya kikun
dihajar jongka barok kanlong ke Jubilee yaki lagu punta Jingpli ya une umau Golden Jubilee jongka PYF Jatinga Pastorate. Haga kerteng belai upa belai pun belai mencim bekui. Amen. Presbyterian Youth Fellowship Jatinga Pastorate. Golden Jubilee kat kende nyapawi bat hajar arpawi tim de kemen ko samla to boleh unang kerku ya ka PYF Jatinga Pastorate bat ba kanang yai seprang na kabenta ke boleh